Egunon. Saio hau publikoa da. Herritarrek bertan adosten diren gaien berri izan dezaten, grabatu da publikoki zabaldu egingo da. Ona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta datzeko baimena ematen dabe. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Lehenengo puntu eta bakarra, expediente 1471 2023koa, aurreko aktaren onespena, 2023ko apirilaren 27koa. Zeozer, bozkatzen dugu, baieskuak, abstentzioak. Listo. Bertan, parkatu, ez dagoenez zebez gehiago, bukatu itzaten goten da. Eskerrik asko.